Bog svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što ste možda primijetili, danas me vidite u malo boljoj kvaliteti, to je vjerojatno zbog toga jer sam dobila na poklon jedan prekrasan novi Canon fotoaparat 80D s kojim ćemo sada snimati ove videe. Tako da će biti ne samo ovaj lijep prednji dio, nego će biti još jedan kadar gdje ćete moći vidjeti što radim. I baš mi je drago da je stigao u ovo doba, u božićno doba, kada sam odlučila snimiti božićni specijal. U tom specijalu će sljedećih 3 do 4 tjedna, znači sve do Božića, na YouTube svakog petka ići novi video sa novim receptom. Biće nešto kapljica, bit će nešto keksića, a bit će tu i tamo možda i koji bonus video, znači ne samo petko. Tako da ne zaboravite se pretplatiti, a ja idem krenuti na ovaj božićni specijal. Prvi recept u ovom božićnom specijalu bit će keksići sa bijelom čokoladom i brusnicama. Brusnice su, ja imam sušene brusnice, brusnice su zapravo božićni favorit u kolačima i ja ih obožavam, pošto imaju onu neku kiselkastu, slatkastu aromu. I ako recimo ne volite grožđice, možda bi vam brusnice bile odlična zamjena za to. Osim brusnica stavit ćemo bijelu čokoladu i par osnovnih sastojaka, tako da ja bih rekla da možemo krenuti. U mikser ćemo staviti maslac sobne temperature. Sve točne mjere možete naći na blogu, znači kompletni recept sa kompletnim mjerama. Sada ćemo maslac miksati otprilike 1 minutu, da se on ne izmikse, ne poveže, pa ćemo dodati ostale sastojke. Sad kad se maslac malo izmiksa, uzet ćemo špatulicu i špatulicu ćemo pomaknuti malo od stranica maslac, tako da se sve kompletno umiješa. Te ćemo u to dodati 2 vrste šećera, znači dodat ćemo smeđi šećer i dodat ćemo bijeli šećer. I nastavimo miksati. Kad se šećer i maslac povežu, dodat ćemo još 1 jaje. Kad su se mokri sastojci spojili, sada ćemo spojiti sve suhe sastojke. Znači ovdje imam brašno, gusnel, vjerojatno ćete me pitati zašto sam dodala gusnel, a radimo keksiće. Znači gusnel ili gustin, za onih kojima nije poznata ova riječ, je u ovim keksićima da oni budu nakon pečenja mekani, znači da ne budu oni tvrdi keksići koje morate jako zagristi, nego da ostanu mekani. Tako da će vam ovdje baš biti soft keksići sa voćem i sa čokoladom, odlična kombinacija. Osim gusnela i brašna, stavit ćemo još pola male žličice sode, bikarbone, i stavit ćemo 1 limun šećer. To ćemo malo pomiješati i dodavat ćemo lagano u ovu našu smjesu. Znači stavite mikser samo na laganu brzinu i dodajete žlicu po žlicu da se ukomponira. Sada kad se je tijesto spojilo, na laganoj brzini dodat ćemo brusnice. Znači, samo stavite unutra brusnice. Tu možete biti po želji, ja sam dolje napisala 50 grama, ali možete staviti više, možete staviti manje kako vam odgovara. Zapravo možda je dobro da prvi put radite po receptu, pa onda kasnije, ako vam se recept svidi, stavite više ili manje nečeg od navedenog, znači čokolade ili brusnica. I ovdje sam uzela čokoladu, bijelu čokoladu, narezanu na kockice i nju ću sad isto dodati. I sada samo otprilike 30 sekundi na laganoj, na broj 1, znači na najlaganijom dijelu miksera miksati. Evo, znači naša smjesa je gotova. Kao što vidite, smjesa je dosta kompaktna.
i kasnije ćemo ju rolati u kuglice, stavit ćemo ju na pečenje, ali sad treba biti minimalno u hladnjaku otprilike sat vremena, znači da se taj maslac stisne, da se sve spoji i nakon toga ćemo se vratiti i rolati kuglice. Naša smjesa za keksiće sa borovnicom, bijelom čokoladom je gotova. Stavila vam hladnjak otprilike sat do 2, sat vremena je dosta, ako imate vremena 2, znači da se svi sastojci bolje povežu. Sada ćemo uzeti od smjese otprilike 30 grama za svaki keksić, pa ćemo izvagati i napravit ćemo kuglicu. Kuglice stavite na protvan koji ste prethodno pripremili ili sa silikonskom podlogom za pečenje, kao što imam ja, ili sa papirom za pečenje. Ostavite između kuglica dovoljno razmaka, pošto će se one malo proširiti u pečenju. Sad ćemo rolati kuglice. Naši keksići su gotovi. Ja sam ih pustila da se malo ohlade i oni će vam biti jako mekani na dodir, ali to neka vam ne smeta jer ovo su baš soft cookies, znači mekani keksići koji će mekani i ostati, znači neće se jako stvrdnuti ako volite takve. Ja se nadam da ćete isprobati, da vam se ovaj video svidio. Ako isprobate, ne zaboravite mi poslati slikicu ili objaviti na Instagramu ili Facebooku sa hashtagom JustCakeGirl da mogu vidjeti što ste sve lijepo spremili. Sljedeći petak vas čeka novi recept za nove keksiće, polako se približavamo Božiću i ja sam sve više u ovom božićnom uhođaju. To je to, vidimo se sljedeći petak. Ćao!